Nā koe nei te rā e rua te koutou ki muri I whakapāho tuatahi ai a whakaata Māori. Ko te hua, ko te rongohia anō o te reo Māori I ngā haora matua o te mātakitaki. I o kawa te ingoa whakaata Māori I ngā marama tata nei, I mua atu I tērā ko Māori TV. Hoi anō rā kei te whakanui ngā tau tohito o taua teihana I ngā rā me ngā tau tuatahi o whakaata Māori āna hōtaka rongonui, tai atu rā hoki ki tōna anamata. Ki te e rātau ko te ahua reka, ko te rere hua. Me te whakarongo ki te waiti o te reo Māori me ngā tikanga me ona tikanga katoa. Ka whāia tērā huarahi e etahi atu ratonga pāpāho o te motu. Pēnei me te reo tataki e tū ake nei. Heri te mea nā whakaata Māori I tōna kotahi anake rā nei I pērāi, kāore, engari ko whakaata Māori tētahi o ngā kai tautoko nui I tērā kaupapa. Ko ngā kai whakataki I te hōtaka o Homma I te pakipaki me te hōtaka hākinakina o Code etahi ka whakanui I te huringa tau rua te kau nei.